ये सही है। वो एक सही है क्या? ये मुझे हक मिल्छ यार गोली त यार एंगल थी अगर मुझे लिए जम तेरा बाजे मोरिन्छ त क्या मुझे भाई ओए साइकल छ साइकल मारिकन बताया था हेज त्यहाँ तल तल अन्याय दिए मुझे तेरा मसित तेरा एउटा फर्स्ट एड पनि अर्को हैन 20 वटा ब्यान्डेज छ जे गर्छ त्यसले गर्छ उतापट्टि घुमेर हान्न त ये लेखमा हान्दैन अब टाइम पड्किन्छ हो उ बग्यो आऊ मोली हान्न त्यहाँ नखान राम माथि नि त फुट सुन्यो सुत्या